one day ngihleli esiturweni ngishayekile nginganayo imali ngithathe ifoni ngifonele uMarumjapta. Hello Marumjapta, unjani empilweni uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into kenza ukuthi ungaphilisi kahle. Niyaphila Samkelo. Marumjapta ngisacela ungive 100 rand yazi ngishayekile please ngiyakucela please. Hayi Samkelo, wahlala wafuna imali mara awuthumeki. Hayi anginayo imali yokudlala mina. Nivele nidrope ifoni nihlale phansi nicabanga mara nikhumbule ukuthi inyanga iphelile kusho ukuthi uMarumjapta unayo imali nedi akafuni ukungipha. Nivele nicabanga ukuthi kungcono niyomfunela insango ukuthi abheme mase kabhemile niyazi ukuthi ungipha yonke into engiyifunayo. Phela uMarumjapta bangabhema insango uba kind futhi uhlala ajabulile. Nivele nithathe ifoni nifonele uSifiso nimbuze ukuthi insango isesekhona lapha ekibo emva kwendlu. Hello uSifiso, unjani empilweni uyaphilisa kahle or awuphilisi kahle? If awuphilisi kahle tshela mina ukuthi yini into kenza ukuthi ungaphilisi kahle. Ngiyaphila Samkelo, wena unjani? Hayi nami ngiyaphila Sifiso, benifuna ukubuza ukuthi le nsango le yakabhuti wakho isesekhona lapha emva kwendlu. Yeah, isesekhona Samkelo, sheshe uzoyilanda before ubhuti wami abuye emsebenzini. Okay Sifiso, niyeza manje. Nivele nithathe ishopha sami niye kibo Sifiso. Nifike kibo Sifiso. Samkelo mngani wami sowufikile. Asijikele ngapha emva kwendlu sobheka le nsango. Siyithole le nsango emva kwendlu ngike trip isizwe nsango. uSifiso anibuza ukuthi Manje Samkelo uyisaphi le nsango soyabhema na? hayi Sifiso, mina anibhemi insango mani ngabhema insango umama angangiphula amacakala nabobhonzi. Le nsango re niyoyinika uMarumjapta ukuze abheme mase kabhemile aniphe imali. Okay Samkelo, nivele niye kaMarumjapta nifike nikokole. Koko Marumjapta ukhona lapha endlini phakathi. uMarumjapta avele avule umnyango. Hawu Samkelo, sorapha manje nikutshelile ukuthi imali anginayo mina. Hayi Marumjapta, mina nizokuvakashela anizelanga imali lapha nicela kungena phakathi endlini. Ngena Samkelo, nawe uyahlupha mani yazi. Nivele ningene endlini nihlale embhedeni. Nivele nicabanga ukuthi ningambhemisa kanjani uMarumjapta le nsango. Nivele nithi 1+1. Okay senineplan. Marumjapta, nisawuyenza ukudla yazi nirambile. Nisale nikuyenzela nawe. Ya niyenzela Samkelo, vele nami nirambile niwe faka amakhabethe ngapha enzathu zange vaniphakela. Nivele niveka amanzi wetiya nifake makuku nikhiphe le nsango niyifake etiyeni lakaMarumjapta. Nibuyele kamereni nimnike uMarumjapta ukudla kwakhe adle acede. After 5 minutes athi kimi, Samkelo, hamba uthatha iwallet yami lapha ekamereni ukhiphe 5,000 yakho yonke Samkelo, yazi nikuthanda impela. nivele niyithathe le wallet nikhiphe le 5,000 nivele nizibuzise ngamabomu. Marumjapta, lesicathulo lesi sakho? Ya sami lesicathulo wasifuna. Ya Marumjapta. Sithathe Samkelo. Legedlela nalo rakho Marumjapta? Ya warifuna. Ya Marumjapta. Lithathe Samkelo. Nale phone le Marumjapta yakho? Ya Samkelo, nayo wayifuna. Ya Marumjapta. Lithathe Samkelo. Nivele nibona ukuthi uMarumjapta seyimdakile le nsango sekavuma yonke into. Nivele nizivuzise okugcina. Le ndlu le eyakho Marumjapta? Ya Samkelo, nayo wayifuna. Ya Marumjapta. Nayo ithathe Samkelo. Ngiyazibongela Marumjapta. Marumjapta. Yini Samkelo? Angisho sawuniphile indlu. Ya Samkelo. Ngisacela ukuthi uniphumele la endlini yami. Okay Samkelo. uMarumjapta avele apake izimpahla zakhe arungiselele ukuhamba. Manje le andere ebhobokile Marumjapta wayishiya. Ngihamba nayo Samkelo. Samkelo, usale kahle, uyiphathe kahle indlu yakho. Seniyindlela manje, anazi nokuthi niyakuphi, mara nizobona ngendlela. uMarumjapta wavele wahamba kanjalo. One day ngiziyenza umuntu wakuke. Manje futhi uzothanda ukuthi nibukele isitayela lesi esinjani? Angifuni umkere lesi uyasibona musi. Hayi vele lezi izinto ezincane vele ngihlala ngishaya isitayela esinjengalezi vele. Alright, hayi. Ubhuti lo ngivele ngimkhipha isiqhoko enhloko ngishaya ngidume ngazo. Bese kuduma umshini. Zwing. Senicedile manje bhuti nikufake madayi. Ayeye. Ubhuti lo ngimbona ukuthi ukwatira akayijabulelanga lekhathi ukwatira ugane onwabo. Hayi bhuti iyo vele lekhathi le vele oyicelela lapha ephone iniphume njengoba injalo vele mina ngiyenze into ongikhombe yona futhi. Ubhuti lo avele athi ngicela ukuthi lezi nwele usala uzisusa zonke ngoba ayikho into le oyenzile la. And if ngingazisusi lezi nwele la ngizobona consequences. Kere vele sizisusa zonke mara musi kubume ngalendlela vele ekungayo vele kanti ubhuti usola ini. Andoda ngiyabona ukuthi angeke iphele kamnandi. Ngithi mina ngicela uzisuse zonke lezi nwele. Ngavele ngathatha umshini vele ngamtshela ukuthi vele lento yokukera impandla into vele ezincane vele ngihlala ngidira ngazo lezi zinto lezi.
Lapha ke ubhuti bese ngicedile kumkera bese ngimchazela konke ukuthi kuhamba kanjani ngamtshela ukuthi ubhuti uyakhumbula ukuthi kokuqala ugerire isitayela wasdirate and isitayela lesokuqala ngisibiza it's 100 yesesithuna isitayela ngisibiza 40 rand so kuzokhosta bhuti ubhuti wavela asukuma kwatira wathi ngikutshelile ukuthi ngizokhomba ama-consequences wavele wahamba ngabhadaranga one day kuvele kukokoda umarumjafta emnyango kukhona umuntu mara lapha phakathi nivele nihlore ngefastela umama athi ke samkero ubani ukokoda lapho emnyango umarumejafta mama ayayaya uyahlukuba loyo uzosicedela isinko mtshela ukuthi angikho ngisemsebenzini nivule umnyango sho marumejafta waphilisa kahle empilweni or awuphilisi kahle if awuphilisi kahle tshela mina ukuthi waye ungaphilisi kahle hayi ngiyaphilisa samkero nendinirambile ukove mama wakho hayi umama akekho usemsebenzini manje mama wakho uyobuya sikhathi bani emsebenzini marumjafta jama lapho niyabuya manje nivele niye kumamami mama uthi umarumjafta uyobuya sikhathi bani emsebenzini hayi mtshela ukuthi ngiyobuya ngabo 8 ebusuku nimuyele marumjafta umama uyobuya ngabo 8 ebusuku oh manje samkero nakusasa wayaya emsebenzini marumjafta jama lapho niyabuya manje nimuyele kumamami mama uthi umarumjafta nikubuza ukuthi nakusasa wayaya emsebenzini samkero mtshela ukuthi awukho sure nimuyele emnyango kumarumjafta uthi naye akekho sure hayi angikho sure hayi man mama konje uthe ngithini ngithi wena awukho sure or mina angikho sure senikhohliwe yazi hayi bo kanti samkero umama kukhona lapha phakathi endlini kungcono ngizihambela musinidlala ngami umarumjafta wagcina ahambile endlini ngoba wabona ukuthi siyamkhohlisa one day umama wami anithume kumarum wami ujafta samkero ngicela uthathe nayo i-50 rand uyonika ujafta ngimuza athi akanayo imali ye5 okay mama nizoyenza lento le ontshera yona nisazihambela endleleni nizwe kukhala inkwere niyenze ngathi aniva nichubeke nizihambele iphinde ikhare futhi inkwere nibheke emuva nibone umuntu wakusheshisa eza kimi ntwana yami kambani ugrand niyaphilisa kahle nguwere umuntu lo wanshayela inkwere yimi ntwana bheka ngikuphatheleni mfana iSamsung S24 Ultra uyadlala wena uniphathele or wayithengisa hayi ndoda ngiyayithengisa futhi lesi seyisha igijima nge-150 ntwana yami musi mina i-150 anginayo wena kanti uvethe emalini lapho kuwe ngikusete fast hayi mina anginayo imali mara nibone ukuthi le phone yihle and ishiphile ngithi kungcono ngimnikele 50 rand yakwamarumejafta ye5 hayi mina buti imali enginayo i-50 rand kuphela mara wena musi sekufana nokuthi ngiyakupha le phone mara kunaskam njayami lethe le 50 ngivele ngimnikele 50 rand anginike le phone ngivele ngithathe le phone ngiyifihle phansi kwekhwapha ngibuyele endlini hawu samkero washeshe wabuya somnikele umarumjafta le mali imali yani manje imali ye5 yangimnikele umarumjafta uthi uyazibongela okay nivele ningene ekamereni nihlale phansi nikhiphe le phone ayi yabona umuntu kusho ukuthi waba nenhlanhla ngithole ifone nge-50 rand kungcono nisale nidandora amagame nisadlala amagame kuvele kukokwade umuntu emnyango umamami avele avule umnyango sawubona mama unjani besacela lo mfana lo ohlala la nivele nikhokhove nirarere emirini ukuthi bathini uthenge ifone etshontshiwe nangu lo dodo mthengisele le phone mara bra wami nami songidonsa kabuhlungu songamawashi mara usamkero angayenza njani into yakufana naleyo awuthi ngimbizi nivele nicindezele umnyango ukuthi umamami angakhoni ukungena Samkero vula la emnyango hayi emnyango kuvulekile ngena phakathi akuvuleki samkero la man I wonder why kungavuleki yazi ucinile ihendlile idry yodwa umnyango awuvuleki kusho ukuthi kumele siyichinje le hendlile ngoba yakudara mhlambe seyirusile samkero vula umnyango man nivele niphelelwe mandla umnyango uvele uvuleke samkero letha le phone oyithengiwe ngoba bathi tshontshiwe nivele nibone ukuthi kuphika angeke kunisize ngalutho kungcono nikhiphe le phone nayi mama nje le phone uyithenge ngamarini wena samkero nge-50 rand mama samkero maroke wayibona ifoni ye-50 rand wena 50 rand angisho vele beyise-specialini one day guys vanihekile i-account yabona manje forward account yami rina mawuyisesha uthi samkero_skits 123 samkero skits 123 kanjalo nje kuphela account yakudara ena 49000 ningasayiforuki seyihekiwe bayithathele izigejengu uyabona manje bayithathile account yami sengicala esha account cala nifollow yona isamkero skits 123 ku TikTok please vanihekile account yakudala manje sesicala phansi bafethu nyazi nizorayikha nizongifollowa nizokhomenta nyanithemba nina bafethu so suka la nonke ningene ku account yami esha nyanicela please danke nyazibongela nayi le account yami esha yayibona ku bio ibhaliwe ukuthi all account was hacked
sekuyiyo i-account yami esha mawuyisesha uthi Samkero Skits 123 danke Nyanzibongela.